Vukojević, Kranjčar, Modrić, vrlo lijepa akcija i pokušaj prema Srni. Još jednom Modrić i Kranjčar. I Kranjčar nema zaleđe, Čale u čistoj situaciji, Čale je mogao pucati, tražio je Olića koji mu pokazuje da mu je trebao dati loptu u noge. Prva prava izgleda situacija na utakmici. Evo da vidimo sada tu situaciju, još jednom nema zaleđaja, dobro je to, odlično je to vidio tamo drugi pomoćni Stefano Papi. I krasno, Kranjčar, šteta za Čalu. Evo, ovo je situacija u kojoj mislim da bi bilo puno bolje pucati nego tamo u gužu gdje je bio Olić. Kapetan Fermalen, njega možda i posebno treba paziti, naravno i Lukakua, ide to tamo u sredinu u gužu i najviši u skoku je bio Van Damme i da vidimo je li to neko naš posljednji igrao loptom, čini se da jeste, bit će udarac iz kuta Čorluka. I tu je propustio Martens, dolazi Dembele, ostavljeno još jednom za Martensa koji traži točno cilja tamo gornji lijevi kut, ipak nije bio precizan, dobra brza akcija Belgije. Evo da vidimo još jednom Hazard, Lukaku i kako se tu u sredinu ušuljao, prošao Martens, pa Dembele još jednom vratio za Martensa. Vidi tu na desnom boku Kolperta na rub kaznog prostora, opet za Hazarda. Hazard, Lukaku i tu je Srna. Srna je neugodno sada pred našim vratima. Nekoliko situacija. A evo i drugog udarca iz kuta. Van Damme kraj njega. Srna blokirana, ovaj centaršut može ponovno probati vrlo dobro Srna, Olić, ipak teška pozicija za propustio Modrić, ali je očekivao da će tamo biti Srna i sada se okliznuo Van Damme, preda loptu Modriću, Modrić je ušao u kazneni prostor, vraćeno za Bilića i ništa, ostaje 0-0, najbolja prilika na susretu za Hrvatsku. Evo kako se tamo okliznuo Van Damme, Modrić se sručio u kazneni prostor, odlično uposlio Matu Bilića i šteta što nismo ovo iskoristili. Šestorica belgijskih reprezentativaca u našem kaznenom prostoru, izlazi Runje, uspio to boksati i zaustavlja igru Roki, jer je ostao na travnjaku naš vratar. Da vidimo što se dogodilo. Tu sudar sa Jelom Van Dammom, mislim da nije bilo ovaj put nikakve namjere. Još jednom Križanac i Lukaku, pa Sonka sada za Lukakua i Čorluka ipak stiže izbaciti, ali pokazuju naši igrači tamo da je bio prekršaj na Križancu i će li biti sada potrebna intervencija naše liječničke ekipe. Hoće, da vidimo, tamo je ostao Križanac, to je Čorluka već stigao zaustaviti Lukakua. Bolan izraz na licu Ivice Križanca, nadam se da se ne radi o nekakvoj ozbiljnijoj ozljedi. Izbaciti, traži od svojeg igrača da izađu sada iz kaznenog prostora. Sada je vrlo neugodna situacija i ništa. Srećom odlazi preko gola. To je Jel Van Damme tamo došao, evo vraćeno. Kolpert je to ubacio u sredinu i onda skok Van Damme, ne, pucao je neko drugi tu. Lukaku pokazuje, Fermalen je pucao, Lukaku pokazuje da je trebala lopta doći. Še Luka Modrić u sredinu, Čale za Modrića i Modrić je jedna teška lopta za Ivicu Olića, ali još jednom Modrić je vrlo lijepo sada, Mate Bilić nema zaleđa, Srna vraćena za Modrića, čista situacija i veliki promašaj sada Luke Modrića, odlično je to Srna vidio, povratna lopta na 10-11 metara i šteta, ode u nepovrat. Rakitić je ušao u igru, Križanac, dakle, izvan igre. Zatvorio, dolazi Vukojević i Lukaku, Runje.
Runje uspjeva zatvoriti ono malo prostora što je ostalo Lukaku. Evo to se odbilo od Vukojevića i tu izvođač na prvu vratnicu i neugodno tamo se lopta sa gole linije odbila i Čorluka sada izbacuje. Stefano Papi pokazuje da je bio prekršaj, evo kako je to izgledalo, Srna je to izbacio. Rakitić, pa Modrić, Niko Kranjčar. Kranjčar traži loptu Modrić. Kranjčar se odlučuje da udarac, krasan gol, Niko Kranjčar, 1:0 vodi Hrvatska. Kako se odlučio Niko na ovaj udarac, tražio loptu tamo Modrić, Eduardo bio u sredini da vidimo, on inače ima poznat taj svoj udarac, zabio puno ovakvih golova, taj felš koji prevari golmana, da vidimo kuda je to prošlo iznad glave Logana Bajija. Sve u redu, sve čisto i 1:0 vodi Hrvatska. Krasan gol Nike Kranjčara koji bi rekao da je bio i najbolji pojedinac u prvom poluvremenu kod hrvatske reprezentacije. Ide malo ovaj gol na dušu i belgijskom vrataru, ali igrača 5-6 u živom zidu. Runje spreman, Hazard i trese se Greda, vrlo dobar igrač ovaj Eden Hazard. Evo pokazuje da ima i udarac za sve ostalo što smo već vidjeli. Lovren i sada griješi Lovren, uzeo loptu Karsala, ulazi u kazni prostor Karsala i blokira Čorluka, Rakitić i sada duga lopta ide za Eduarda. Hoće li doći Eduardo do nje? Hoće. Može li tamo pretrčati Kolperta? Uspije, u punom sprintu stiže Pranjić. Pranjić ulazi u kazneni prostor, čista prilika, Mandžukić ništa, ostaje 1:0. Odlična akcija, krasna kontra, školska iz kaznenog prostora našeg. Za čas je lopta bila tu pred samim golom Belgije i Mandžukić malo zakasnio, nije. Čorluka, Kranjčar, vrlo lijepo sve isprve odigrano, krasno. Eduardo sada petom za Mandžukića, dolaze Pranjić i Eduardo, 4 Belgijanca su ovdje za Eduarda na rubu kaznenog prostora, uspio se okrenuti Eduardo, pa Mandžukić na drugu stranu, ipak netočno. Song, lijepo spušteno za Karsalu, prošao je pored Čale, hoće li čisti Čorluka i Runje uspijevaju nekako zajedničkim snagama zaustaviti ovog brzonogog Karsalu i već 9. udarac iz kuta za Belgiju. Čorluka, mislim, ipak u ovom bloku. Za kratko izbacio Dujmović, Srna, tu je Fertongen i Čorluka, do koga će lopta Runje ipak uspjeva to zaustaviti, ali već je nešto sudio Roki. Mislim da je tamo bilo zaleđe, podignuta zastavica Stefana Papija na drugoj strani, ali tu se izgleda opet ozlijedio neko od naših igrača. Čorluka je neko uspio stići, Runje pokupiti i leži li to tamo Dario Srna, čini mi se. Kojem se opet mora pružiti pomoć i tu smo sada Križanca izgubili. Treba naravno vidjeti što je bilo s njim, kakve su posljednje informacije i vijesti. Nadam se da je sve u redu. I evo sada i Srna ostaje ležati na travnjaku. Izgleda da će i on morati biti iznesen s travnjaka, naš kapetan. I tu je dobio jedan udarac poslije koji zaista nevjerojatan sada potez. To je mislim bio tamo Buffel.